muri leta wobesha abatarakoresheje ibyo ziramutorora ariko umuntu wayikoresheje ndiwo mubesha uwo muhejeje gute kandi kurya umuntu wayo uvuga ibyo atazi uzamumwumva uzamumva ikinyoma kandi isho kintu ejo bundi nari ngiye kukivuga nagiye kugisengera abantu bose mu bwoko bwacu batari muri uyu murongo wo guharanira amahoro batari mu murongo wo kwirenganura ngo tuve mu menyo y'abaturya nk'imboga Imana yarambwiye ngo aba bantu aho umuntu wese azaba ari azagirwaho n'ingaruka mbi zizamugeraho tabona muri leta ko bashize muri leta ingaruka mbi zizomugeraho akanwa wataye hasi uhaye utuka abashaka amahoro kuko bino twe tubivuga duhagaze kuco Imana yavuze tiduhagaze muri politiki tiduhagaze no kubyo abantu bavuga duhagaze kuco Imana yavuze ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse n'abagorobje nkwifurije amahoro n'imigisha bivanye naho uherereye dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri w'ingenzi cyane turakwakiriye kuri Neza Live TV ndetse na Micheline Gatabazi kino kiganiro kiraca kuri channel zibiri kiraca kuri Neza Live TV ndetse na Micheline Gatabazi mwenyewe nguye ari imbere yanyu Micheline nimba ari izina rya kina mama sindabimenya neza turakwakira umukozi w'Imana murakoze cyane kutwakira Micheline ni umukobwa wanje ni umukobwa wawe yes twari tumaze kangahe tutabonana ariko turakwishimiye kandi wowe uri umuntu dukena tukabona isahire yose kubera ko uradukunda nako turagukunda urabizi murabizi namwe cyane ko tubakunda yeah kugeza none ahangaha imigi yafashwe wabuze amazina yayo imwe ese ubu tugeze ubu ngubu aho bageze za bwegera bose nakurikiranye amakuru ayo nayakare ariko amakuru ya kare twarako tureba tuyakurikirana nuko barako bavuga ko bageze za bwegera bagiye bakataje ni kaho buri buje guca binjiye ibuvira cyane niya ndirimbo yawe yasonga mbere nyine ari mu venturu ariko iriya ndirimbo nayo iriya ndirimbo ifite imbaraga iriya ndirimbo nabonye abantu benshi batarayikurikiranye ngo bagume bayiganireho muzagume muyisubizemo abantu bagume bayumve basonga imbere ko dukeneye no kugera n'ifizi n'ibaraka ni Kananda Isaramabira hose hari hose ni iwacu tugomba kuhagera Kongo ni mu gihugu cyacu ibintu by'indirimbo nabyo ntawuzi umenya ukwabyo irashobora kwama ihagarara kuri aya mezi angahe hashira nk'umwaka ikabisubira igasa n'ivutse bakongera bakayigarura ni nk'aka video none se reba ya video yawe yarimaze umwaka nta n'uwayivuzeho ariko ubu nyine nibwo ihayirebwa cyane bumva amakuru cyane mumeze neza ahandi tumeze neza turashima Imana twishimiye kongera kugaruka hano kuri Ineza TV twari tubakumbuye nako twari tubakumbuye murabira b'indani yego murakoze cyane abarundi nabo ngo bari mu kugukunda muri iyi minsi ntubumvise yampamagara ubu nyine nabonye ngira ngo mpamagaye twicaranye ubu nyine nabonye bavuga ngo nyabuna gira ico uvuga natwe mu gihugu ca barimo baravuga ngo duheke ibendera y'u Burundi ngo tuyijane imbere y'Imana mu ngobyi yo gusenga cyangwa se mu ngobyi y'amasengesho tubatabarize ku Mana nubwo nabo bahe bitabara ariko nyine ko baraduhamagara ngira ngo umwe muramwumvise mpamagaye twicaye muno muri studio nabonye amakuru y'amasanka nashize bavuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 10,000 batashe bavuye muri Kongo batashe nk'imodoka zirenga 40 zari zaje kubatora ibatahe rwose nimbaga bakuswe nimba ari ugutsindwa ariko no gutsindwa yanti bakuswe gusa batsinzwe kandi watsinzwe ikimugaragaza n'ukwiruka nyine ikimugaragaza n'uguhunga bagiye ubwo urumva uguhunga ko umugabo no kwiyembya mva cyane uriya bareko bagira ngo barebe ko intare za Sarambwe zitabafata ku mashati wabonye abana bavuye no bagenda kundi ari benshi turabishimira Imana ko abasore bacu kandi turavuga ngo felicitation cyane bagiye ejo hagingira ngo 30 nibagende ku bwinshi kuko nubundi igihugu
abato nibo bakirwanirira nizo mbaraga zabo, nizo mbaraga z'igihugu. Abasaza n'abakecuru bamaze guta imbaraga ntiborwanirira igihugu. hari akavideo k'umubyeyi numvisha avuga ngo umugabo usigara muri Kenya ngo abagore bazomukubite. uwo mugabo nawe yatekereje ati ni umubyeyi, ni umumama, ni umumama wavuze ati abagabo bari muri Kenya ko murakora iki, abari muri Kenya, mu Bugande, mu Rwanda ko murakora iki, naho abagore batoya bari muri Kenya no mu Bugande ko batabagenda. umuntu wese ufite imbaraga. Igihugu ni kigari kandi igihugu gikeneye imbaraga z'umuntu wese. Gusa hari imyaka umuntu atobwira undi ngo aje gutabara igihugu, ariko hari imyaka nayo umuntu yobwiriraho undi kuja gutabara igihugu. Si abagabo bose se bogenda. Hari n'abagabo bitinyaga, hari abagabo b'abasaza nka muzee wawe na muzee wanje ntibojaga ku rugamba, ariko nkanje nawe n'undi wo twumviraho twogenda. ese twagiye niki turinze nyine ko turagenda ntituri no mugani wa muhungu wavuze ngo iyo ngo ari ino gasi turageze muri Amerika ngo turi ino, twebwe ntituri ino. kandi ko turagenda tuba twaranagiye, usibye umukingi wo gusenga Imana twari tugifashe n'ubundi tugifashe, ariko ko turagenda mu minsi mikeya turaba tugeze i Goma mu buryo bwo kuja gushima Imana no gukora icyo Imana yadusabye gukora. Nituhava tuzoje Bukavu, nituhava tuzoje mu Minembwe n'ahandi henshi tuzohagera tugenda dushima Imana. Habe no mu Babembe, Ababembe batagomye bagifite Yesu, tuzoza tubasanga iwabo tuhakora ibiterane byo gushima Imana, twongere tugarure ijwi ry'isanamitima mu bantu. hari amakomantere nagiye mbona bavuga ko niwe wavuze ko i Bukavu azavugira umuzungu. Yego, ariko hari komantere nabonye zigiye zitandukanye. Wa muzungu rero ntabwo yavugiye i Bukavu, yavugiye bavuga ko ati buriya buhanuzi bwawe kera bashizemo nk'akantu kameze nk'akabazo. Icyo kintu ndagira ngo gishireho umuco n'abandi bantu babona izo komantere nkanje babashe gusobanukirwa. Murakoze cyane, gusa sinje wavuze. Kuva iri jwi ry'Imana rivuze n'ahantu benshi no ku mbuga nzambivuga. Hari n'abandi nabonye batwita ngo ni ngo abahanuzi ngo bari bene ibyo, kuko ntidusenga Bahari, dusenga Imana yo mu ijuru yaturemye. Kandi abantu benshi bakunze kubera kutaba mu bintu by'Imana cyane, abantu bakabibamo ari nk'abafarisayo, reka mbyite gutyo. Turabyumva ariko ntituzemera, turabyemera ariko ntitubyumva, siko bimeze. Abantu bagashaka kwitirira ijwi ry'Imana n'umuntu. Pasonari nkanje Gatabazi ntaho mpuriye n'uburyo abantu baba babitekereza, ngo bumve ngo niwe wavuze, sinje wavuze. Jewe Imana yankoresheje kuko yakoresha iyi telekomande, yankoresheje kuko yakoresheje Mose afite inkoni. Ya nkoni Imana irayikoresha ariko Mose ayifite. Hari n'ahandi Bibiliya zivuga ko yakoresheje ukuboko kwa Mose. Imana iramubwira ngo ufate ya nkoni mu kuboko kwawe numara uyirambure hejuru y'inyanja icikamo. Ufate ya nkoni mu kuboko kwawe uyitunge mu butaka, uyitunge impande enye z'isi, inzige zize zikwira igihugu cya Egiputa cyane. Urumva kwari ukuboko kw'Imana n'imbaraga z'Imana, ariko Mose yari nk'igikoresho, yari igikoresho cy'Imana, ntiyari ijwi ry'Imana, si nawe wavuze. n'Imana yamuvugiragamo nawe akagira gute, agatanga message y'Imana. So ahangaha abantu bakwiriye kwiga kuhatandukanya, kutumva ko ari nje wavuze, ahubwo abantu bumve ko ari Imana yavuze. Ikigira kabiri, uvuze neza, biriya umuzungu ntaravugira i Bukavu kuko wari ubivuze, ariko biriya bavuze ni umuteguro. Naranabivuze ku cyumweru, abantu nyine baza bafata utuntu nyine tumwe uduce. Narabivuze ko iririya jwi rya Trump icambere kubirwanaho ni ihumure kuri bo. Yego, niba avugiye muri Amerika
akavuga ngo umuntu wirwanaho wese ashaka kubaho ashaka uburenganzira bwe ari mu gihugu cye nta mategeko abimuhanira nubwo yabikora arenze imbibi z'igihugu cye ariko ahaya ashaka kubaho kwiwe nta gihugu na kimwe cogira iki nta mategeko y'igihugu na kimwe icyo ari cyo cyose yo muhana kuko ari nabonye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bivuga ngo yes mu gihe cyose wirwanira ntabwo ari ubwihebe kuri defanda kurakiza amagara yawe kuraharanira uburenganzira bwawe bwo kubaho ndavuga ngo rero hariya uriya ni umuteguro uhaye uza ariko icyo Imana yavuze ntitwagihinyuje turacagitegereje kandi kizogera kuko n'ibindi byageze mu gihe cyabyo gusa abantu benshi bihutira gukenera kumva ikiri hano imbere ntibitonde kuko ijwi ry'Imana si abantu barishorera n'Imana irishoreye ubwayo si ubushake bw'abantu nubwo abantu bosakuza bakavuga uko bimeze kose ariko Imana niyo izi isaha n'umwanya bishobora Bibiliya zivuga ngo habe n'indirimbo gushimishira bivuga ngo imyaka 1000 ngo kumana ngo imyaka 1000 kuri twebwe ngo ni umunsi umwe kumana none umunsi umwe kumana kuri twe umunsi umwe w'Imana ku buzima bw'umuntu Imana yo bikuba mu myaka 1000 cyane urumva rero igihe Imana izazana uriya muntu azaza kandi azavuga ariko uriye nabwo ni umuteguro kuri twebwe utwemeza ko icyo Imana yavuze kiri mu nzira kizasohora nabonye hari undi umuhanuzi wundi ngo ni Rebeka w'umukongomani nawe nawuze mutegera hari ubuhanuzi yavuze 2019 ubwo Felix Tshisekedi yatorwa rero si no gutorwa ubwo yibaga amajwi ngo uriya Rebeka ni umuhanuzi nyine nkuko kwanyu mwese yavuze ko ati Tshisekedi rero ibibazo uvuga mu Kabila yateje kuri manda yiwe wogiye kuzabikura inshuro nyinshi apana inshuro 10 inshuro 1000 uteza ibyo bibazo ayo mahanuzi nawe nayumvishije karasohora ubu nyine yarayavuze 2019 sinzi nimba wenda umuzi Rebeka nsimuzi wenda naza gukurikirana avugira ingara ryinshi cyane ryinshi cyane biri kuri YouTube cyangwa gusa ni amarikodi ye ako karikodi ke ndagafite tuzovira ingara ndabyumva ndakaguheza kumve umunyohereze gira ndite avugira ingara ryinshi ibintu yavuze 2019 ko birabu nyine 25 imyaka hafi 6 ihayiba urumva ko ni ikintu iby'Imana tibiza bigira ngo byibagirane biza bigenda mugasa n'ababyibagiwe ariko ku munota wa nyuma bikaba ndagira ngo tugire message uzi nk'ikintu ubuye aho ngaho mu bintu by'Imana jewe navuke muri Bzura ndahakurira dutangira kugera mu myaka yo kuva mu dushake tunahakura n'ibindi bikorwa nyine bijanye n'ubuzima nagaza numva ba papa bavuga ngo Imana yageze ibabwira ngo igihe kimwe ngo mu Minembwe ngo hazoza haka ngo dutara kandi hari kera ngo dutara tw'umweru ubwo ngo hari muri 73 ubwo n'ubuhanuzi bwo muri 73 urumva ngo Imana irababwira ngo igihe kimwe ngo hariya ngo mu Minembwe ngo hazoza haka ngo dutara ngo tw'umweru urumva ntabari bazi ko ari amashanyarazi umva wo bibwirwa nande none ubu nyine amashanyarazi nuko nyine ari intambara yagiye igirira abantu nabi ariko amashanyarazi arahari none sitwo twadutara ngo hazaba hariho ngo n'ibyuma birebire niko Imana yababwiraga ari minaraga ngo izoza yakamwe dutara ngo tw'imituku urabona iminara kwizicanamwo imituku n'ibindi gutyo sivyo biri mu Minembwe yes ariko muze wawe tuzamusura ndashaka kuzakorana ahubwo nawe ikiganiro nawe kugira ngo tubike amateka yiwe nkeneye ko uriyaga ni Muyomba nkeneye ko tuzamusura akatubwira ari amakuru ya kera yabura buryo bageza basenga cyane rwose naranabimuteguje arabizi ko tuzaganira naho kandi muzabimwicaranye twicaranye tuvuganira kuko ni umubyeyi wacu cyane tuzicara nawe tumuganirize atubwire biriya bintu byabaye muri 70 na kangahe buriya buhanuzi buhaya busohora ubu nyine imyaka 40 ishize turabizi ko rero M23 cyangwa se barabatwirwaneho ari abanyamurenge abanyamasisi harimo n'abakasaya ndagira ngo
baravanze baravanze. harimo abanyamasisi, harimo abanyamurenge, harimo abakatange, harimo abashi, harimo ababembe, abantu bose badashaka harimo ubutegetsi bw'uriya n'abapfurero, mugabo. abantu bose batumva ubuyobozi batemeranya nabwo, badashigikiye ibyo bukora, barimo hariya muri M23. none se ntuzi Colonel Nanga umuyobozi ngira ngo ni umuvugizi, none se ntiyaravuye Kinshasa, si we wari uhagarariye amatora ya Gisegeti, bakoroganye kuri manda ya kabiri ayiba noneho bya nyabyo akabya, ariko wari hariya ngo 2019 yarayibye aramwihorera, yabaga muri la komite ishinzwe iby'amatora. Ejo bundi aravuga ati ibi ngibi birarenze, nyakavuyo kuriba amatora wamara tunayobore neza. ariko wobona leta irya abantu bakakubaga bakakoza, bagafata umuntu jewe kiriya kintu nico canteye cyane umutwaro wo kuja imbere y'Imana nkaja kurira. Tabana umuntu umuntu yo kwica undi bibaho no muri Bibiliya, intambara zibaho, ariko kuvuga ngo ufashe umuntu uramwokeje, uricaye kwibarabara, ukazana igishwaga ukarya, ahubwo ndibona mutwika arantumura, ukazufata inyama y'umuntu ukayishita ku mushito, warangiza ukazuvuga ngo ko turarya inyama y'umututsi. Kiriya kintu cankoza ahantu mu mutima, n'ubu iyo mbitekereje zanirwa nko gusinzira. Ukumva noneho nk'iyo ngoma ngo ni ingoma iri mu gihugu, ni ubuyobozi bushinzwe kuramira abaturage no kubafasha, ariko bugagaruka bugakoresha muri ba baturage ubaciyemwo ibice, amacakubiri, urwango. Abantu ibaze iriya ideology, aho umuntu yigisha abandi kwanga abandi bakageza aho barya abantu, akakubwira ko uyu atari mugenzi wawe, ari ikiribwa. Niho twara dukomoje ati urumva barabaye mu 23 nta bantu twagiye tuvuga, ariko tutirengageza ko n'abandi bene wacu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri leta. Ntibarimo se? Barimo benshi, baracarimo benshi. Ariko hagati aho ngaho tunashimira Moise Nyarugabo, ejo bundi yakoze tita nziza narayikunze, aha asaba leta y'u Burundi gufungura bari abana b'abanyamurenge yafungiyeyo. Hari harimo ngira ngo n'umuvandimwe wanje yakoze ubuvugizi bwiza, message iratambuka, arabafungura, turamushimiye no kuri yakoze igikorwa ciza, atwereka ko turi kumwe. Ubundi bariya nibo bayobozi rero, bara nibo bayobozi dukeneye. Yarababwiye ati nyaboneka leta y'u Burundi abo si abasirikare, ni impunzi z'abanyamurenge zirahi iwanyu, si igitero c'iterabwoba caje kubaneka. Barabizi ko ari impunzi, murabizi mubafasha imyaka myinshi, ariko simpa no mvukuntu bamuvuga ngo mubafate mu bajane ngo kurwana abasivile impunzi. Turamushimiye yakoze ikorwa ciza. None bano bantu b'abanyamurenge bari muri leta bo twabaye ngiye nama, kubera ko bamwe deja bari gupfa, bari kubica, ntaho wamenye ikiyaga kibica. Habe na leta yabo yona bica yonyine, kavuga ati bene wanyu ko baraturasa. Turababaye cyane, navugira ijambo ufite umubabaro cyane, ariko kandi ndarivuga nk'umuburo. Ni umuburo rwose, kuko iyo umuntu ababaye haba hari impamvu nyinshi tureba zituma abantu bacu barengana, kandi batakagombye kurengana. Hari uburyo bwo kwirenganura. Tuvuze nk'uko wari ubivuze, barahari benshi bakiri muri leta, kandi bari muri leta yayindi iri muri gahunda yo kubarya, ariko bakayigumamo. Bari muri leta yayindi yayirwana na M23 igatsindwa igahunga, ariko bagakurikirana ya leta. Muzukuri iri ni ijambo ry'umuburo, nibatekereze neza, bagarura umutima n'ibitekerezo. Iriya leta ntaco izobagezaho, usibye ko ikizabitura ni nk'ico yakoreye Kamizobe, kubica ikizabitura ni nk'ico yakoreye Kabongo, ikizabitura ni nk'ibyo yakoreye ba mama hariya mu Minembwe. Ihaye ibica ikazibakora ikaziba ibacunaguza muri buriya buryo, bakisha n'abasivile n'abari abasivile. Umuntu bazabagira nka kuriya bagize uriya mwana mu Madegu, baramufasha akana k'imyaka 12 karagiye inka, mu gitondo barakica ngo mare batema ikiganza, ngo barangize baza babishima hejuru abantu ngo bishenga umunyarwanda, ngo dore n'ikiganza cye.
akana k'inzira karengane umwana w'imyaka 10 n'ingana katazi niyo bije n'ibishirira kavuga ngo uyu ni umuburo nibumve hakiri kare. Gusa nyine abakuru baciye umugani bazabaga imigani giziganisha ku kiriho cyane, baravuze ngo uruja kwica imbwa ngo ruyiziba amatwi. Bari mu kureba bakabona bakumva ariko ntibategere. Ni nkaho baza bategera ariko ntibaza bumva. Habe n'ibitwa tuvuga barabitegera ariko ntibabyumva, kuko hari ugutegera hakaba no kumva. Twavuga ngo iri ni ijambo ry'umuburo abavandimwe bacu bakiri muri iyi leta nibashaka uburyo bitandukanya nayo, baje gufasha bene wabo basanga abandi, kandi ngira ngo ntibakwanga kubakira gute. Singizi iri ingabo zari kuri Goma ntiwazibonye, ntibavuye mu mafunzo rumangabo, bavuye kubakoropa ideoloji mbi y'ubutegetsi bari bafite. Buriya babaye abantu bazima kandi baragaruka baje ku murongo kimwe n'abandi bafatanya urugamba. Ariko abacu nta kanyabugabo kahari, muri inyuma ya leta ihayishira. Kandi bitwa tubabwira ni umuburo w'Imana, niko Imana yatubwiye, muri inyuma ya regime ya Kinshasa ihayishira. Ni umuburo, mugende mubyumve mugarukire aho mugeze. Birababaje ariko nta kundi ko turanabasengera kugira ngo buriya nyine umuntu iyo yakiriye inyigisho mbi kugira ngo zimuvemo, birasaba ko abantu bamwegera, birasaba ko abantu bamusengera, bamwereka Imana. Nibareke kunangira imitima kujya kwa Faraho, nibareke kunangira imitima muri iriya leta kuko ni iya Faraho. Ni iya Faraho, iriya ni leta yayo igenda ishira. Ni ibintu bibabaje cyane, kirashira rwose kubona bene babica kuriya ntibagire icyo batekereza. Ese ubundi niba abantu benshi bari mu kuvuga ibintu bakabikomanda uko bashaka, intambara niba yarahereye Gisoro hariya Bunagana, ikagenda ikaba igeze kubwegera, igiye kugera ibuvira, n'ubundi buraca yahageze itambuka igera Fizi no mu Minembwe. Turabyiteguye muri iyi minsi M23 izoba yarenze mu Minembwe cyane, kugira ngo ije gutabara abavandimwe bari hariya babirwanaho nabo. None se urumva nk'iyo leta bayikomeyeho ngo izogere kuki? Baracafite icizere ko bazayikuraho igeze bayisubize aho Bunagana. Tibizokunda no kwibesha no kwibesha rwose. Ibi ni ibihe by'Imana, twarabivuze kenshi, kandi nta muntu ushobora kurwanya igihe cy'Imana. Niyo ucitanze Imana igukuraho cyane. Abantu ntibobyumva gusa, ariko amateka dufite ni nk'ay'Abisiraheli. Iki ni igihe Imana ishaka kudukura mu buretwa. Umuntu uzitanga uru rugamba rw'Imana ruzomusiga hirya y'ibarabara, rukomezanye n'abafite uwo mugisha wo kubana n'Imana n'isezerano ryayo. Uko ni ukuri. Tugana ku musozo, reka dusengere bariya abanyamurenge bari muri leta, imitima ihinduke, imitima yabo ihinduke, bareke kugira imitima yinangiye. Tubatungeho isengesho, Imana ibahindure. Ni byiza n'ubundi ko turabasengera, naho tuvuye mu materaniro twabasengeye. Tumaze kubasengera tubwira Imana ngo Imana ibarengere, ibasange, ibumvise ukuri. Kuko Bibiliya izivuga ngo umuntu namara kumenya ukuri, ngo ukuri kuzamubatura. Iyo utaramenya ukuri uhora uri imbata y'amateka mabi. Ariko iyo ukuri guhishutse mu mutima w'umuntu, urakumenya kandi kukakubatura kuri ya mateka mabi. Ahubwo icyo nako numva cyiza twadusengera ni igihugu cy'u Burundi. Hari iwacu intambara kiragenda igera ku musozo, irazaniye igenda igera ku musozo. Tubabonye iriya za Ituri, Rubero, ko babasiga nabo bataye bakagenda. Iriya ni ukuboko kw'Imana. Ahubwo i Burundi nibasenge cyane, kandi naho tubasengere cyane. Ese twarebye wa muvandimwe w'i Burundi uguhamagaye uri hano muri Kenya, tukazaganira nawe rwose twumureba, kuko mpamagaye simuza, mpamagaye mu kanya
kandi icifuzo ni kimwe n'icawe kandi icifuzo ni kimwe n'icanje niriwe ahantu mfite drapo y'u Burundi mpanyisengera kuko Imana yarambwiye ngo niriwe mpansenga ngo mbaze ibigiye kuba mu Burundi niriwe nsenga ariko message ndayifite so uyu munsi kwitanga tubone uyu muvyeyi nawe ko guhamagaye ngo amara nawe yamampamagara yambwira ikibazo ciwabo hayarira anakubwiye ko yifuza ko muzasengana yifuje ko tuzosengana naje mubwiye ko niriwe mpamusengera kandi mfite drapo y'igihugu cy'u Burundi kuko niko Imana yantegetse hari ikintu Imana igiye gukora i Burundi kirahari cyane kandi ikintu gikomeye kirahari kandi kizahindura mu Burundi ubwo tugiye gusengera u Burundi cyane jewe Imana yanyikoreje umutwaro w'ubwoko ndawufite uri ku mutwe wanje nzampfukama amasaha yose ashoboka mfite umwanya wo kwihererana n'Imana nkabwira Imana ubwoko n'isi n'abantu bari mu karengane buriya n'ubusanzwe sinakundaga kubona umuntu aharengana ngo nceceke ubusanzwe nabonaga umuntu aharengana nkarwana ntabajije no mu buryo bwo gusenga n'iryo shaka namye ninjirana naryo abantu bose babarengana bagomba kurenganurwa kandi tugasenga Imana igahagarika ingoma yose ihayirenganya abantu kuko abantu baremwe n'Imana. aho tugana ku musozo hari amakuru nakomeje kubona aca hirya no hino avuga ngo ku kintu c'ubu influencer ngira ngo kora cumva bavuga ati bano bastari b'abanyamurenge bafite imbuga zikomeye harimo bambunyi ba Kitoko batiye umusibara wazo muri Dream Boys kubera kimwe bwe mutagira ico mwandika mutakira ayo mahanga mwereka amahanga ibi abikorera ubwoko bwanyu kubera kimwe bwe musa naho bitabareba hari nka message wagena abantu ngabo bafite izina rikomeye ariko batabagira ico bavuga kuri ibi byabi ubwoko bwacu ibi bintu muvandi akenshi bizara umuhamagaro kuriya bashobora kuba bafite iriya mihamagaro yabo yo kuririmba gusa iriya nayo ni imihamagaro kandi turayemera ariko wenda ushobora gusanga muri uyu murongo badafitemo umuhamagaro ku buryo bakamamera nk'aho bitabareba sibuza basi yandike kuri Twitter avuga ngo kuko iyo bagira umuhamagaro ibyo byose ntiwo bibabwiriza baba barabikoze kuriya mbonye umuhamagaro afite n'uwo kuririmba no gushaka indirimbo zo gufasha abantu kandi nazo zirakiza cyane aho naje nanayirirwanye nako nyitegera aho narakonsenga kabanza nkarishiramo ya ndirimbo ivuga iyo azosura ngo ayiririmbe neza isubiremo nanone ya ndirimbo ivuga ngo imvura ngo iracagwa muri ya mihana ku migezi se ni kwarye ngo imvura ngo iracagwa muri ya mihana ngo izuba riracarasa ariko ngo ibihe niko yitwa ibihe niyo bizashira niyo abami bahinduke niyo ndirimbo niriwe mpantegere kandi umuhamagaro nawe urabona ni mwiza kandi namara ngasenga Mana ubwo iyi ndirimbo mbonye yaririmbye ngo ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagirwa rya jambo aya turi mu kubabwira bakaduhindura abasazi uko bishakiye nayirigwe nakonsengera Burundi ariyo ndirimbo iri muri telefone iharirimba hari agace gato yuzuye kayo sako ngako mvuze nke nuko urumva uriya ni umuhamagaro wabo igihe wenda iryo jwi ritaramuzamo ntiyobijamo ariko umunsi bizamuzamo uzabona ari bigiyemo none se wari uzi ko nje ndi umuhimbyi nigute ntiwatunguwe ndimbye songa mbere kuriya mu mutima wanje harimo umuhamagaro n'ishaka kuko mu mutima wanje harimo igisebe harimo igikomeri cy'ubwoko burengana noneho muri make bano bacecetse si imihamagaro yabo kuriya bari mu wundi hari abantu bashaka ko abandi bavuga ijambo cyangwa bandike ijambo kuri Twitter zabo cyangwa baririmba indirimbo akaba arayobye ataye umurongo bitari mu muhamagaro we ni byiza ko umuntu wese amenya umuhamagaro igihe waguhagurukije ukavuga kuko twebwe ubu umuhamagaro wacu duhamagariwe gusengera ubwoko no kubaza Imana icyo hayibuvugaho iki tubwiye tukakivuga
kakarenera ko mbwira abantu bari buvira icyo Imana yavuze kuri bo ukunda Imana ibakingira abantu dufite ubwoba kaga kabaye urupfu mu kandi kanya urumva umugore uhawe utabaza ko bamurashe bena bajanye umugabo nariko mbwira abashumba bari hariya ndababwira ni Imana yavuze ngo mukore kiniki mugikore gutya kandi mubwire imiryango yose iri aho ngaho ikore gahunda imeze gutya Imana hari ico yavuze iri bukore muri rishoro kandi ndabashimira ndabizi ko babyumvise kandi babikoze. Nabonye ari inkuru nimba ari ikinyoma nimba ari ukuri muri M23 nta musirikare ukomeye wapfuye urimo ngira ngo nawe wigeze kubona ku kanto gacaho bavuga ibintu bisa naho ari ukubesha muri M23 uyu munsi hari ahubwo bari bavuze ko uriya generale Byamungu ko yapfuye ngo amare nabonye aka video kabinyomoza wenyine ari aravuga wenyine ari Kamanyora. Hari nundi kandi bavuze bariko bavuga nawe uri ruguru nama kuko aduyiga aba yafashe canyu abahaye umva ko mu komande na indege ngo irarashe ngo network y'ibizombo byose ngo bya ngo irabuze ngo none ngo babashatse ngo babuze ico ni none se ngiyo nkuru woyishingiraho ni ikinyoma cyane muri leta wobesha abatarakoresheje ibyo ziramutorora ariko umuntu wayikoresheje umuhejeje gute kandi kurya umuntu wayo uvuga ibyo atazi uzamumva ikinyoma kandi sho kintu ejo undi naringiye kukivuga nagiye kugisengera abantu bose mu bwoko bwacu batari muri uyu murongo wo guhagaranira amahoro batari mu murongo wo kwirenganura ngo tuve mu menyo y'abaturya nk'imboga Imana yarambwiye ngo aba bantu aho umuntu wese azaba ari azagirwaho n'ingaruka mbi zizamugeraho tabona muri leta ko bashize ingaruka mbi zizomugeraho akanwa wataye hasi uhaye utuka abashaka amahoro kuko bino twe tubivuga duhagaze kuco Imana yavuze tiduhagaze muri politiki tiduhagaze no kubyo abantu bavuga duhagaze kuco Imana yavuze aba bantu bazageraho bicuza barire bazagira ingaruka mbi notanga n'ubundi umubura abantu bagende bafata akanwa baceceke abantu batuze dutegereze ico Imana igiye gukora kandi twese twocisangamo tugasanga n'umwambaro udukwiriye twese w'amashimo Imana yoturemera nibyo dusoza senga dusoza sajya hoza ngo dusengere iki nariko nifuza ko dusengera abanyamurenge bari muri leta ko bayivamo banzu bareke tuzobasengera undi munsi aho uravuga gusa twatanze umuburo uravuga ngo urasengera Burundi ngo ufite umutwaro w'u Burundi nawe nabwo niriwe mbusengera nababusengeye nta kibazo kadusoza umuburo wacu wari ukubabwira ngo nibagarukire hariya kuko nibarenga inkombe nibarenga urubibi bazisanga mu ngaruka mbi kandi hari n'abagiye ubwira banga kumva nabo nabwiye jewe ndabatelefona ndabavugisha ndababwira ngo reka kuja aho hantu muri ibyo urimo va muri ibyo ntubyitanga ngo ubishobore ningakurya Farawo yitanze Imana ndi yabishobora n'Abisiraheli arabizira yego intambara hagurukijwe n'Imana nta muntu uzuyirwanya ngo ayitsinde niyo mpamvu ubwoko bwacu abantu bagomba gutuza bakareba Imana bagategereza n'amagambo abantu bakayagabanya tuzi yabe n'aba bari mu gutuka abahanuzi b'Imana Bibiliya zivuga ngo umuhanuzi w'Imana muri mwebwe ngo yubahwe mwubahe Imana mwubahe n'umuhanuzi wayo rero iyo tuvuga iby'Imana abantu bakarenzaho ibyabo bakavuga ibyabo bazagira ingaruka ngira ngo urabizi ko na Sawuli yagize ingaruka kubera ko yarafashe ku muhanuzi yafashe ku muhanuzi ngo afate gutya umwenda wa Samweli ikinyita cy'umwenda kiracika Samweli arahindukira aravuga ngo kubera kuko ziri kosa ingoma yawe irashize Sawuli yapfuye nabi cyane abasoma Bibiliya barabizi tubabazwa nuko abantu bavuga ibintu batazasoma Bibiliya ngira ngo urabizi muri Bibiliya Miriyamu na Aroni bicaye hasi kugamba Mose
kandi iki kintu kiri mu bwoko bwacu cyane, cyo kugamba iki kintu c'urugambo, ikintu c'ishari, ni imbuto ya satani. Baramugamba ngo amare kumugamba, Imana ibibwira Mose, irababwira ati bene nyokoga, bene so, abavandimwe bawe bakoresheje akanama ko kugamba. Imana iramubwira ngo kubera Miriyamu ariwe wazanye icyo gitekerezo kibi, nagira ngo wenda mbwira abantu nuzuze muva umuntu afite igitekerezo kitajanye n'amahoro kibi, tukazugishigikira uzugita, witandukanye naco kuko si ciza, ejo cyo kubyarira ingaruka mbi. Miriyamu Imana ibwira Mose ngo arabemba ibibembe, ngo bimara iminsi 7 baramutaye hanze y'inkambi y'Abisiraheli, ariko ari umubembe. Imana irasubira Mose ngo kubera ko yicujije, genda umusabira imbabazi arakira. Arasubira kuko urumva si byiza ko abantu iyo batuka ijwi ry'Imana, si umuntu baba barimo batuka, ni Imana. kurya baba batuka ya Mana yagukoresheje. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kubyitondera. Turabivuga twinginga abantu kugira ngo bamenye icyo Imana ihayivuga, bagitandukanye n'imyumvire n'imitekerereze y'abantu. Kadusoze, murakoze cyane. Turagushimiye ko wongeye kugaruka kuri studio zacu bwa kabiri. Hangaha hari kuri Neza Live TV ndetse na Micheline Gatabazi, kuko twatangiye tubivuga kira jantu habiri. Ntawe heza undi ngo ni kopi, kira jantu hombi, kuko turabavandimwe kandi tugomba gufashanya cyane. Wowe urabizi ko narakwemereye igihe cyari cyo cyose, mu byo dushoboye byose tugomba kubisangira. Ega n'ubundi ubumwe nibwo bw'abana b'Imana. Iyo mpansoza nje nzambwira abantu ngo bagire amahoro mu mitima, tunabifuza n'ifaranga mu makofi. Subabwira amajambo meza. Amahoro n'ifaranga. Amahoro mu mutima n'ifaranga mu ikofi. Ikofi yawe ntizobe gutya, ibintu kurya biba byashobotse cyane. Rero mwakoze kubana natwe, murakoze cyane kwifuriza abantu ibintu byiza. Umugisha y'Imana ikomeze babeho. Ibiganiro zacu nakagaruka. Ciao ciao. Bye bye.